دوباره صبح زیبایی رسیده، دوباره سر زد از مشرق سپیده. عجب نقش زده نقاش عالم، چه تصویری قشنگ آفریده. صبح خیر ای پیر و برنای زمان، صبح خیر ای رادمردان جوان، صبح خیر ای هموطن دور از وطن، صبح خیر ای مردم تاجیک سخن. بینندگان عزیز، این صبح زیبا و با صفا را آغاز میکنیم. میگویند سلامی صبح طلایی ترین کلید برای وارد شدن به یک روز با برار و با صفا است. پس صمیمی ترین سلام تقدیم شما باد. بله، این صبح نکوی زیبای وطن را برای هر یک شما مبارک و فرخنده میگوییم. بگذار برکت صبحگاهی به خاندان شما درآید و همیشه زندگیتان پربرکت، نکو و نیک باشد. در این روزهای زمستان به شما سلامتی، کامیابی ها و نشاط بسیار را آرزو مندیم. بگذار آغاز این صبح زیبا آغاز کامیابی های هر یکی شما باشد. تماشابینان عزیز، با این آرزو و نیت های نیک برنامه را آغاز میکنیم. پرواز قشنگ است ولی بیغم و مینت نکش، از غیر و پر و بال خودت باش. 100 سال اگر زنده بیمانی گذرانی، پس شاگیری هر لحظه و هر سال خودت باش. دنیا هیچ چیز، دنیا هیچ چیز، تحقیقات‌های زیاد معین کردند که صبحانه می‌تواند به فعالیت ذهنی و تحصیل انسان تأثیر کلان رساند. نهار درست می‌تواند ذهن ما را قوی کند، قوه و اراده را رشد دهد و همچنین برای از خود کردن معلومات‌های گوناگون کمک می‌رساند. بله بی‌نظیر، متخصصان معین کردند که نسبت به خوراکی که انسان در شام استعمال می‌کند، صبحانه مهمتر است. زیرا پیش از آن که انسان در شام خوراک می‌خورد، البته هنگام خواب کردن خوراک‌های وزنین می‌توانند که تا اندازه به روند خواب انسان تأثیر خود را گذارند
ولی در صبح بعد آنه که انسان صبحانه میکند با کارهای گوناگون مشغول می شود و این میتواند ارگانیسم انسان را با نیروی ضروری تامین نماید. درست است تماشابینان عزیز، فکر میکنم که همه کلانسالان و حتی خردسالان میدونند که ما بگاهی یعنی در شام کمتر خوراک بخوریم، زیرا در خواب این البته برای ارگانیسم ما فایده آور نیست و باید ما صبحانه سرغذا کنیم. یعنی صبحانه باید 25-30% غذای روز را تشکیل بدهد، زیرا هرچند که ما صبحانه سرغذا بخوریم در دوام روز به کارهای خود مشغول میشویم و این برای ارگانیسم ما هیچ ضرری ندارد و برعکس ارگانیسم ما بیدار می شود و به مبادله ماده ها شروع می کند. بینندگان گرامی، صفحه نوبتی برنامه صبحانه آماده پخش است، با هم تماشا کنید. صبح یکایک شما بخیر و شادی باشد بینندگان عزیز تلویزیونی بهارستان. بخش نوبتی صبحانه است منظور شما و این لحظه ما تصمیم گرفتیم تا با شما طرز آماده کردن چنین چالپاک‌ها را نشان دهیم. برای آماده کردن خمیر چالپاک‌ها در اول به 150 گرم کفیر، 1 تا تخم را انداخته روی آن 3 قاشق شکر، کمی نمک و روغن رستنی را ilova کرده محصولات‌ها را لط می‌زنیم. دلخواه نمودی سیب را گرفته آن را به شکل چارکنجه ریزه می‌کنیم. سیب را درون ظرف انداخته آنها را آمیخته می‌نماییم. در آخر آرد و مواد کاهو کننده را درون ظرف ریخته محلول را به شکل خمیر می‌دراریم. خمیر آماده شده را با استفاده قاشق کم کم گرفته از آن چنین چالپاک‌ها را آماده می‌کنیم. چالپاک‌های نیم تیار را درون روغن رستنی با چنین طرز می‌پزیم. برای خوبتر سرخ گردیدن چالپاک‌ها ما را می‌باید که در روند پختن آنها را به دیگر طرف تاب دهیم. صبحانه ما آماده گشت. شما نیز می‌توانید از این دستورالعمل استفاده برده چنین چالپاک‌ها را برای صبحانه خویش آماده کنید. баробари марҳила ба марҳила калон шудан, мо аллакай дар бораи сохт ва ҷойгиршавии организми худ маълумотҳоро пурратар мефаҳмем ва ё бо назардошти ҳисси кунҷкобӣ ҷамъоварӣ менамоем. қабл аз оне ки дар бораи мавзӯи интихоб гардида маълумот диҳем, ба шумо як суол дорам. Иммунитет дар куҷо ҷойгир аст? Масалан, мо медонем ки меъда ва шуши мо дар куҷо ҷойгир аст. дар асл системаи иммунии мо дар тамоми сатҳи организм паҳн гардидааст ва ҳамаи онҳо дар маҷмӯъ панҷараҳои муҳофизатӣ, аниқтараш лимфоситҳоро ба бор меоваранд. маҳз бо шарофати системаи иммунӣ организми мо бо муҳите ки пур аз вирус, микроб ва бактерияҳо мебошад, мубориза мебарад. чӣ тавр мо метавонем иммунитетро баланд ва мустаҳкам нигоҳ дорем? зеро иммунитети мустаҳкам моро аз хатари гирифторшавӣ ба ҳар гуна бемориҳо эмин нигоҳ медорад ва ё дар сурати дучор шудан ба бемориҳо бо вируси дар организм пайдо гардида мубориза мебарад. шурӯъ мекунем аз микронутриентҳо, аниқтараш витамин ва минералҳои аз ҳама муҳим дар организми мо. инҳо витамини С,
D ва синк мебошанд. вақте ки сухан дар бораи витаминҳо меравад, одатан дар зеҳни ҳама витамини маъмулии С меояд. албатта ин витамини муҳим аст, вале иммунитети мо танҳо аз витамини С иборат нест. дар баробари витамини С инчунин витамини D ва синк низ нақши бориз доранд. ин гуфтаҳо маънои онро надоранд ки мо пайваста маҳсулотҳои дорои чунин витаминҳоро хӯрда гардем. бартараф намудани норасоии онҳо дар организм кифоя аст. миқдори витамини С дар якшабона рӯз бояд аз 50 то 90 миллиграммро ташкил диҳад. витамини D бошад аз 800 то 2000 воҳиди байналмилалиро ташкил медиҳад. дараҷаи синк бошад дар якшабона рӯз 11 миллиграммро ташкил медиҳад. зимистон ҳаво ки хеле сард аст, организми мо ҳамеша ба витамини D ниёз дорад. норасоии витамини С ва синк низ дар бисёр инсонҳо дида мешавад. албатта аз витамини С қаламфури булғорӣ ва киви бой мебошад. истеъмоли ин ду норасоии витамини С-ро аз организми мо бартараф менамояд. витамини D-ро мо аз нурҳои офтоб фаровон гирифта метавонем, аммо дар ғизо миқдори витамини D нисбатан камтар аст. барои дарёфти витамини D аз ғизо моро мебояд ки тухмро истеъмол намоем. медонед чӣ қадар? як бастабандии тухм, яъне 30 дона. ин хеле зиёд аст. дар баробари дарёфти витамини D мо ба бемории меъда дучор мегардем. бинобар ин нури офтоб василаи қулай ва беҳтар аст барои мо. дар таркиби донаи каду бошад миқдори бениҳоят зиёди синк мавҷуд аст. дар маҷмӯъ донаи каду на танҳо аз синк, балки аз дигар витаминҳо низ бой аст ва истеъмоли онро бароятон тавсия медиҳем. бинандагони азиз, тавсияҳои зикргардидаро дар ҳаёти рӯзмарраи худ мавриди истифода қарор диҳед, то ҳамеша саломату бардам боқӣ бимонед. имрӯзҳо мо мушоҳида мекунем ки дар гӯшаҳои гуногуни ҷаҳон техника ва технологияи нав рӯи кор меоянд ва онҳо дар тамоми дунё паҳн шуда, одамон аз онҳо ба таври васеъ истифода мебаранд. мақсади кашфи ин ҳама техникаву таҷҳизот пеш аз ҳама осон кардани кори мо инсонҳо мебошад. дуруст аст тамошобинони азиз, вале на ҳама вақт мо ин техникаву дастгоҳҳоро барои фоидаи худ истифода мебарем. ҳар як техника, дастгоҳ ва ихтироъоти наве ки пешниҳод мешавад, мо бояд онро барои манфиати худ истифода барем ва истифодаи нодуруст ва барзиёди баъзе аз таҷҳизотҳо барои мо зарар доранд. бале, барои мисол мегирем муддати зиёд нишастан дар назди компютер ва ё муддатҳои тӯлонӣ машғул шудан бо суҳбати телефонӣ, инчунин бозиҳои гуногуне ки дар телефонҳо вуҷуд дорад. мисолҳо хеле зиёданд, вале ҳар як нафар бояд худаш масъулият эҳсос намояд ва аз ҳама техникаву таҷҳизоте ки имрӯз дар ҷомеа фаровон аст, танҳо ба манфиат истифода барад. бинандагони гиромӣ, мо каме аз мавзӯъ дур рафтем, вале саҳифаи навбатии барномаи мо технологияи навин ном дорад ки аз рӯи кор омадани боз якчанд техника ва таҷҳизоти нав барои шумо маълумот медиҳем. хуб, бинандагони азиз, ин бахшро тамошо мекунем ва мефаҳмем ки чӣ дастгоҳ ва ё техникаи наве дар соҳаи илму техника пайдо шудааст. имрӯзҳо бо пешрафтани илму техника олимон ихтироъотҳои навбанавро пешниҳод мекунанд ки яке аз онҳо Microsoft HoloLens 2 мебошад. ин ихтироъоти нави технологияи компютерӣ маҳз ҳамон чизест ки мутахассисони ширкати Microsoft таҳияи охирини худро номидаанд. инҳо айнакҳои муосири доно мебошанд ва ба шумо имкон медиҳанд ки бо пӯшидани онҳо самараноктар кор кунед. объектҳои сеченака ва дученака пайдо мешаванд ки бо онҳо метавонед мисли объектҳои воқеӣ муошират кунед. бо ёрии ин айнакҳо шумо на танҳо матнро мехонед, балки ҳатто ҷузъиёти хурди барномаҳоро дида метавонед. идоракуниаш оддӣ ва беихтиёрона аст. инчунин фармонҳои овозиро ҳам эътироф мекунанд ва ҳатто дар муҳити пурсадо онҳоро мешунаванд. HoloLens 2
таҷҳизотест, ки ба Wi-Fi пайваст аст ва қулайтару бороҳат аст, зеро шумо метавонед онро дар вақти дилхоҳ ва дар ҳама ҷо истифода баред. истеҳсолкунандагон намуди саноатиро барои кор дар минтақаҳои хатарнок пешниҳод мекунанд. бинандагони азиз, мо бештар кӯшиш мекунем ки дар барнома бахшҳоеро нишон бидиҳем ки ба шумо писанд оянд. Вале на фақат ин, мо кӯшиш мекунем ки бахшҳоеро нишон бидиҳем ки бо тамошои онҳо шумо тавонед маълумот ва чизи наверо омӯзед. яке аз ин бахшҳо муъҷизаи рангҳо мебошад ва ин бахш бештар ба рассомон ва нафароне ки ба расмкашӣ шавқ доранд ҷолиб аст, зеро бо тамошои ин бахш як фикри наве барои тасвир кардани расм пайдо мешавад ва ҳамчунин роҳи дуруст тасвир карданро онҳо меомӯзанд. бале, аввалин коре ки кӯдакон меомӯзанд ин тасвир кардан аст. инро фикр мекунам бештари падару модар аҳамият доданд. яъне кӯдакон он лаҳзае ки каме ҳам бошад фикр ва тафаккурашон инкишоф меёбад, ҳатман болои девор, болои коғаз ва ё дар ҷойҳои дигаре ба тасвир кардан ва ё кашидани ҳар гуна расмҳо машғул мешаванд. ин истеъдоди аввалини кӯдакони шумо аст. ин дуруст аст бинандагони азиз, ва вақте ки шумо мебинед ки фарзанди шумо дар девор расм кашидааст, ӯро сарзаниш накунед, вале ба ӯ омӯзонед ки дар коғаз расм бикашад ва шумо бояд барои рушд додани ин ҳавасу истеъдоди ӯ саҳм дошта бошед. хуб бинандагони гиромӣ, айни ҳол бо ҳам саҳифаи навбатии барнома яъне муъҷизаи рангҳоро тамошо мекунем ва бо тасвири як манзараи зебое ошно мешавем.
сабаби асосии сафед будани ранги барф ин ба пуррагӣ инъикос намудани нури офтоб мебошад. яъне ё барф нури офтобро ба пуррагӣ инъикос мекунад ё нури офтоб пурра дар барф инъикос меёбад. баъзан вақт барфҳои ранга низ мушоҳида мешаванд ки сабаби он омехта шудани барф ба чангу ғубори дар атмосфера мавҷуд буда мебошад. масалан 31 январи соли 2007 дар яке аз ноҳияҳои вилояти Омски, Русия, барфи рангаш норинҷӣ борида буд. акнун ба саволи дигар, яъне чаро барф садо мебарорад, ҷавоб медиҳем. вақте ки мо барфро зер мекунем, чунин садо мебарорад. мо ин садоро ҳангоми ҳаракати мошин, чана ва қадамзанӣ мушоҳида мекунем. олимон муайян карданд, ки садои барф танҳо ҳангоми аз 2 дараҷа Селсия паст будани ҳарорати ҳаво шунида мешавад. агар ҳарорати ҳаво аз ин баланд бошад, садо пайдо намешавад. акнун сабаби обшавии барфро бароятон мегӯем. бояд иброз дошт, ки дар ҳолати табиӣ барф дар ҳарорати 0 дараҷа Селсия об мешавад, аммо дар баъзе ҳолатҳо дар дараҷаи манфии ҳарорат низ барф об мешавад. лекин аз сабаби он ки барф 95% нури офтобро инъикос менамояд, метавонад таҳти таъсири рӯшноӣ тамоман об нашавад. ин ҳодиса дар кӯҳҳо мушоҳида мешавад. сабаби обшавии барф асосан чангҳои ба болояш нишаста мебошад, ки ин чангҳо таҳти таъсири нури офтоб гарм шуда барфро об мекунанд. бинобар ин дар роҳҳо ҳангоми боридани барф барои пешгирӣ кардани садамаҳо ва об кардани барф намак ва дигар моддаҳоро мепошанд. барфи сунъӣ ё механикӣ. дар замони имрӯза сохтани барфи сунъӣ душвор нест, зеро механизми онро пеш аз мо табиат сохтааст. дастгоҳҳои барфсозӣ танҳо раванди табииро такрор мекунанду халос. дастгоҳҳои барфҳосилкунӣ ҳаворо барои ҳосил намудани барф фишурда мекунанд. ҳавои фишурдашуда дар натиҷаи васеъшавӣ якбора хунук мегардад. дар ин вақт обро ба қатраҳо ҷудо карда аз байни ҳавои сардшуда мегузаронанд, ки он қатраҳои об ба кристалчаҳои барф табдил меёбанд. имрӯзҳо барфи механикиро асосан дар соҳаи варзиш истифода мебаранд, аммо ҳастанд баъзе кишварҳое, ки аҳолии онҳо барфи табииро тамоман надидаанд. аз ин рӯ онҳо барфи механикиро барои дилхушӣ низ истифода мебаранд. масалан дар шаҳри Дубай, ки дар нимҷазираи гарми Арабистон ҷойгир аст, боридани барфи табиӣ ғайриимкон аст. бинобар ин дар он ҷо маҷмӯаи болопӯшидаи лижаронӣ сохтанд, ки дар дунё ҳамто надорад. ин маҷмӯа Sky Dubai ном дошта, масоҳати 22500 метри мураббаъро ишғол кардааст, ки дар он ҷо дар як шабонарӯз 30 тонна барф ҳосил мекунанд.
چنین عمل در دیگر کشورها نیز مشاهده می شود، زیرا معین شده است که قریب نصف اهالی روی زمین برف حقیقی را ندیدند. بینندگان عزیز، هر صبح وقتی که ما از خواب بیدار می شویم ما باید با ورزش مشغول شویم و بعد از آن باید صبحانه بخوریم و طوری که ما می دانیم بیشتر صبحانه ها از محصولات های شیری آماده می شوند و این هم درست است، زیرا شیر از سفیده ها و ویتامین های زیادی بای می باشد. با حساب میانه در یک روز استعمال کردن یک پیاله شیر به منفعت می باشد. از این زیاد هم ضرری ندارد. و هستند کودکانی که استعمال کردن شیر را دوست نمی دارند و ما باید به آنها آموزانیم که حتما شیر را استعمال کنند. طوری که گفتیم شیر از ویتامین های زیادی بای می باشد و یکی از خصوصیت های مهمترین شیر این مستحکم کردن و قوی‌تر کردن استخوان های ما می باشد. بینندگان گرامی، صفحه نوبتی برنامه وابسته به شیر و محصولات های شیری آماده گشته است. خوب، بیایید این بخش را همراه تماشا میکنیم. شیر یکی از محصولات فایده آور برای ارگانیسم انسان مخصوصاً کودکان محسوب می‌یابد. در محصولات شیری شما می توانید منبع‌های بزرگ کلسیم را پیدا کنید. برای تشکل استخوان‌ها و داشتن دندان‌های سالم برای شما و کودکان خیلی مهم است. پس شما بیشتر این محصولات را استعمال نمایید و به این راه سلامتی خود را بهتر و خوبتر گردانید. برای آنکه فرزند شما در پرهیزی خود به مقدار کافی کلسیم استعمال کند، محصولات شیری از پرهیزی آنها دور بودن نمی‌تواند. شیر منبع سفیده بوده یک چند ویتامین های از قبیل ویتامین A و ویتامین D دارد. ریبوفلاوین، ویتامین B12، خولین و مینرال ها از قبیل فسفر، کالی، روح، مگنی و سلین بای می باشد. محصولات شیری در قطار دیگر محصولات خوراکواری جای مهم را اشغال می‌کند. طبیب مشهور ابوعلی ابن سینا شیر را همچون محصولات شفایی مخصوصاً برای کودکان ضعیف اعتراف کرده است. نخستین مزه‌ای که کودک نوزاد احساس می‌کند مزه شیر است. عالم روز پاولو بر این عقیده است که شیر محصولات بهترین طبیعی بوده برای بیماران معده، گرده و جگر بهترین غذا به شمار می‌رود. ترکیب شیر زیاده از 300 ماده فایده آور دارد. شما می توانید برای باز هم سلامتی انتان را بهتر و خوبتر کردن از محصولات های بهترین شیری استفاده نمایید. آیا می‌دانید که به حساب میانه آدم در یک سال 40 کیلوگرم شکر را استعمال می‌کند؟ بله، دلیل دیگر این است که در دولت گلندیا پالیسان همیشه با خود خیرسگ می‌گردانند. این هم باشد برای آرام کردن کودکانی که گم شدند. یعنی آن لحظه که کودکان گم شده را آنها پیدا می‌کنند، حتما با آنها خیرسگ پیشنهاد می‌کنند تا که آنها آرام شوند. تماشابینان عزیز، دلیل‌های جالب در جهان خیلی زیاد هستند و محض برای آموختن این دلیل‌ها ما در برنامه بخش را جای دادیم که دلیل‌های جالب نام دارد که با تماشای این بخش شما می توانید دلیل‌های شوق‌آور را از تمام گوشه جهان آموزید. خب این صفحه برنامه را با هم تماشا می‌کنیم. салом бинандагони азиз, имрӯз мехоҳем якчанд далели ҷолибро дар бораи бумҳо ба шумо пешниҳод намоем.
бумҳо ин як намуди бисёр паҳн шудаи паррандагон мебошанд, ки ба оилаи онҳо қариб 220 намуд дохил мешавад. бумҳо ҳама гуна сайдро истеъмол мекунанд, аз он ҷумла хазандаҳои хурд ва ҳашаротҳоро низ. дар осиё ва африқо чугсҳое зиндагӣ мекунанд, ки сайдҳои сахттарро низ истеъмол мекунанд. бумҳо мисли дигар паррандаҳо сайди худро хоида наметавонанд, барои он ки дандон надоранд. онҳо сайдро як лухт фурӯ мебаранд, вале сайдҳои калонтарро бошад бо миқдори худ майда мекунанд, то фурӯбариашон бароҳат шавад. панҷаҳои онҳо шакли махсус дорад. ду ангушти онҳо ба тарафи пеш ва дутои дигари он ба қафо равона карда шудааст. чунин шакл доштани панҷаҳо ба онҳо кӯмак мекунад, то онҳо сайдро хубтар дастгир намоянд ва боз чунин шакл доштани панҷаҳо ба фуруд омадани онҳо кӯмак мерасонад. бумҳо шабонгаҳ фаъолияти зиёдтар доранд. онҳо ҳангоми ғуруби офтоб фаъолиятнокии худро шурӯъ карда то саҳаргоҳ идома медиҳанд, вале бо вуҷуди ин бумҳое ҳастанд, ки рӯзона низ ба шикор мебароянд. чашмони бумҳо танҳо ба пеш нигоҳ мекунад. барои ҳамин босира дар онҳо хуб инкишоф ёфтааст. барои он ки онҳо ба ягон тарафи дигар нигоҳ кунанд, ҳатман бояд сари худро тоб диҳанд. дар байни мардум чунин далелҳои бофтае, ки бум сари худро комилан ба қафо гардонда метавонад, паҳн шудааст, аммо ин далел воқеият надорад. инчунин бумҳо боз фашшос зада, чир карда ва ҳатто дод зада низ метавонанд. тамошобинони азиз, бори дигар субҳи зебои зимистонро ба шумо муборакбод мегӯем ва ин идомаи барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар аст, ки пешниҳоди шумо шуда истодааст. хуб, айни ҳол барои таби хушу боридаи шумо мо инҷо як саҳнаи ҳаҷвиро пешниҳод мекунем ва сипас боз барномаро идома медиҳем. хуб, марҳамат. شاه اسکندر کتاب میخوانی. عالم شدنی اسکندر؟ نباشد سوال جواب بکنیم. چی گفتی؟ کتابت یک طرف اما. خب من به تو یک زرگوش دادم، بعد دیلم سوخت و با دو تای دیگر دادم. با دو تای دیگر دادم؟ بعد خانه رفتم فکر کردم که کم دادم، با سه تای دیگر گرفتم آورده تو با دادم. تو چند زرگوش داری؟ من؟ بله. من 7 زرگوش دارم. درست‌تر فکر کن. درست فکر کردم. باز یک بار دیگر سوال می‌کنم. من به تو یک زرگوش دادم، بعد دیلم سوخت 2 زرگوش دادم، بعد خانه رفتم 3 زرگوش دیگر گرفته آورده دادم. تو چند زرگوش داری؟ فکر کن. درست‌تر رک. من 7 زرگوش دارم. مایلش سوال دیگر خیلی می‌کنم. من به تو 1 سیب دادم، بعد 2 سیب دادم، بعد 3 سیب دیگر کندم و تو به دادم. چند سیب من به تو دادم؟ تو چند سیب داری؟ 6 سیب. آفرین، درست؟ ها آخر انا همین سوالا باز به اصل پیشتر میگردونیم. من به تو 1 زرگوش دادم،
بعد 2 زرگوش دادم، با 3 تای دیگر دادم. چند زرگوش داری؟ 7 زرگوش. و سوز فکر کن. من به تو 1 زرگوش دادم، بعد 2 زرگوش دادم، ثانی 3 زرگوش دادم. چند زرگوش من به تو دادم؟ برای چی؟ اینجا 6 سب، اینجا 7 زرگوش. سوال 1 تا. من در خونه 1 زرگوش دیگر دارم آخه. کشور عزیزی ما تاجیکستان سرزمین پرگنج است. در کشور ما یادگاری‌های گوناگون تاریخی موجود می‌باشند که همه روزه از آنها صدها مهمانان داخلی و سیاحان خارجی دیدن می‌کنند و البته آنها با عرف و عادت، عنعنه‌های نیک خلقی، تاریخ، تمدن ملت تاجیک آشنا می‌شوند. مردم تاجیک دارای تاریخی بای، کهن و خیلی غنی می باشند و از هر یک دور تاریخی به ما یادگاری میراث میماند و بیشتر آنها را ما می توانیم در کشور خود ببینیم. خوب بینندگان گرامی، در صفحه نوبتی برنامه وابسته به یکی از یادگاری‌های تاریخی جمهوری تاجیکستان معلومات کافی پیدا می‌کنیم. خوب این بخش را همراه تماشا می‌کنیم. توجه کنید. тоҷикистони биҳиштосо сарзамини мардуми соҳибмаърифату меҳмоннавоз буда табиати зебо, кӯҳҳои осмонбӯс ва урфу одатҳои мардуми меҳрубони ин кишвар макони беҳтарину нотакрор ки ҳамасола теъдоди зиёди сайёҳонро ба мавзеъҳои таърихияш ба худ ҷалб мекунад. яке аз мавзеъҳои нотакрор ки таърихи қадима дорад қалъаи ҳулбук мебошад ки ин қалъа дар хатлонзамин ҷойгир буда макони муқаддас ба шумор меравад. қалъа нишонае аз таърихи тамаддуни миллати тоҷик миёни мавзеъҳои дигар мақоми шоистаро касб кардааст. дар рӯбарӯи қалъа осорхонаи таърихии он воқеъ аст. имрӯз ба макони сайёҳӣ табдил ёфта, дар он тамоми ёдгориҳои таърихӣ ва осори гаронбаҳо боқӣ мондааст. дар осорхонаи ҳулбук тамоми бозёфтҳои нодири қадима аз ҷумла асбобҳои рӯзгор, зарфҳои шишагиву сафолӣ, ороишоти занона, кӯзаҳои сафолию биринҷӣ, маҳсулоти оҳангарӣ, косибию заргарӣ, тангаҳову китобҳои таърихӣ ва дигар олоте ки аз санг офарида шудааст дар он ҷо нигоҳ дошта мешавад. ҳар як гӯшаи ин қалъа бо сабку усули хоса ва маҳорати баланди меъморӣ бунёд ёфтааст ки аз завқи баланди ҳунармандони он замон гувоҳӣ медиҳад. яке аз сунъатҳои ниёгони ин қалъа инъикоси санъати меъморӣ ки ёдгоре аз таърихи гузаштаи миллати тоҷик ба шумор меравад. маҳз ба ҳамин хотир тасвирҳову зебоӣ ва шукӯҳу санъати қалъаи ҳулбук беҳамтост. корҳои бостоншиносӣ дар харобаҳои ин шаҳри қадим аз солҳои 1950 шурӯъ шуда ва бостоншиносон мегӯянд қалъаи ҳулбук аз асрҳои 9-12 боқӣ мондааст. ҳулбук дар масофаи 7 километр дуртар аз самти шимолу ғарбии маркази ноҳияи восеъ ҷойгир аст. қасри ҳокимони ҳулбук ва мамнӯъгоҳи таърихии фарҳангии ҳулбук ки дар ноҳияи восеъ воқеъ аст дохил мешавад. қаблан масоҳати он 70 гектарро ташкил мекард. имрӯз ҳулбук дар масоҳати 16 гектар боқӣ мондааст. ҳулбук
از جانب مؤرخان و سیاحان در ردیف آن دوره سمرقند و بخارا، بلخ و غزنه، مرو و ترمیز گذاشته می شود. تحقیق ها نشان دادند که قصر شاهان ختلان در مساحت 50-150 متر از دو قسمت جنوبی و شمالی عبارت است. قسم جنوبی نسبتاً بلندتر بوده، در آن تالار اساسی با تخت شاه، بناهای کار عملداران، مسجد قصر و دیگر خانه های خدمتی مکان داشته‌اند. قسم شمالی را باشد حرمخانه، حجره های خدمتگاران، صحنه مطربان، حوض قصر و خانه های خواجگی آرا می‌دادند. عنعنه های شهرسازی و هنرمندی از زمان سامانیان تشکل یافته در دوره های من بعده تاریخی نگهداری و رونق داده شده اند. اهمیت هولبوک موقع بلند داشته، با زیباکاری‌های به همتایش سیاحان و محققان را پیوسته به خودش جلب می‌نماید. شهر هولبوک یکی از نابغه‌های فرهنگی، مادی و معنوی نه تنها خلق تاجیک بلکه سراسر جهان به شمار می‌رود. سال 2016 مؤسسه دولتی ممنوعگاه تاریخی و فرهنگی هولبوک جایزه اداره فرهنگی سازمان ملل متحد را گرفت. این زمین و این چمن، این حیات و این وطن، باشد بر جان برابر چون میراث خلق من.
бинандагони азиз, бо гузашти лаҳзаҳо ва тамошои чанд бахш аз барнома расидем ба фарҷоми барномаи субҳгоҳи Сафои саҳар. бале, инҷо барномаи мо анҷом меёбад, вале барномаҳои дигари телевизиони Баҳористон идома меёбад. шумо метавонед имрӯз тариқи шабакаи дӯстдоштанӣ ва оилавии Баҳористон беҳтарин филмҳои тасвириву ҳунарӣ, хабару гузоришҳо, барномаҳо ва намоишҳои гуногуну рангорангро тамошо намоед. умедворем ки бахшҳои барнома ба шумо писанд омаданд ва шумо тавонистед чизи манфиатоваре барои худ бигиред. мо барои шумо комёбӣ, муваффақият, саломатӣ ва сарбаландӣ хоҳон ҳастем. зиндагӣ кӯтоҳ аст ва ҳар сонияи он бо арзиш ва ҳар субҳ зебост ва ин нигоҳи мост ки онро хуб ва ё бад мекунад. ба зебогии субҳ лабханд бизанед ва аз ҳар як лаҳзаи зиндагӣ истифода баред. То субҳи дигар хайр.